Kajantia Students Union kelalej banyak kenduk yaki bor jong Kajantia Hills Autonomous District Council bandawa ban day ban weng no yakitu kijaj kibadon hakathop jong kajaj benriu penar kibashim jaj no kupa ha kiba kila kadau kum kajaj baite karbi hadam mar bat kuki kakunhun JSU kalakantu bandum beteng lanie pendam no ban ai jaj kupa bat kibadai na kawai ka imlang kasalang jong kajaj benriu baite karbi hadam mar bat kuki ketika kunhun kalapan pau baka jingken thop ban ai jaj kupa kan sawara jingma hadian hambut yaki pajba karilum jantia na kaliang jong ka JSU kani ka kunhun kala persya jur ya ka jingtri kam ka GHJC da ka baong ba bun kini kiladap ajak kepalun kumta kaseng kasngau ba ya kini kiba ajak kepa dei banweng no na ka thup jong ka jai benriu penar katai ka kunhun kala maham ba lada ka office tri kam jong ka GHJC kan sya ban ajak kepa en sadon ka jingma ki pajba karilum jantia kiba bud ya ka jat kemi baro shikata bat kan senang rit upai ri jantia hapo katai ka jalla harilum jantia kiba bun kila ajak chaka kemi nadu kipor ndain thai kilabut kariti dustru jong kajing ai jai chaka kemi karkum karukom badai banbun hapo ka imlang kasalang jong kari jaintia ka GSU kalapan pau kajing sokia ha ka bayadai baki briu ki badai na kawi pa kajai benriu ki bamdai na rilum jaintia kiladap yat ho bat shong ha kani ka jalla bat yak kum kita la itu ha GHDC Hadin wa yun liang yung ka JHDC da pembanagi itu ki kur go ar ke man gelis ko ar gitu ki kur iwa imtimit I hapo ka jantia hils yang ibro kuwi we chembile to galis ko nang pembenagi to kikur ki timit hapo ka jantia hils yang ibro kuwi tangkat kiti gelis ko ar to gini man kikur kuwa yui neliang yong I ka jantia student yon yo emjing ma ya ka future ka menrit yong ka jantia hils yang I ba chemi to kita kikur to kam kikur biati kuki ki karbi ki mar ini ki bru to ki wa chong wa sa itri yang ki cita ja po Manipur Mizoram tangwan chong wan sa gi chini lengba ke jing kur mar hitai bun sen lagi ni berujuk pen kam gi dagi kentai biati chong kha yo ya kata interest ka status interest yang ST hapo jantil chang I ini sengi liang yang jantil student union the boy de gedor khas ha udipti CM malaski rembai we de pa pendam Chisendon ya kini kikur ki watimit ki hai tepo kini gelis ko a ten liang yang jantil student union the boy lete yaw ya ka JHDC pendam ko Chisendon ya gini gikur lada dia ka JHDC pendam ko ini gikur ina liang yang ka jantia student union daw stormy ya gini ka district council we daw khang chabi le ya ka la ka mi ko u chim ya ka senjam u pendam Chisendon ya gini gikur nai ba kani man ko ka jingma ni ba chamile kini gikur to gikur ejat pa even hapo jantia his ida praktisi ya kata matrilineal practices kuwa itibit iya ka kuri ka bay dekat wan yo ito analiang ka council ka da khut ko yang ini ki judge bru ki witawan ki judge bru ki wa wan chongka chini ki example ep kam kita ki kur hanse ki kur wan chongka dapo karbi analiang council yang i ka da perchang ko timit de ki kini penyo bo jingma go ya ka judge bru yang i analiang yang deputy CM da perchang da ong to discuss wa ka tim tegani man ka ultimatum ya ka district council wa pendam Chisendon ya kan ikikur lam kamte ke jingi ki daujur ko wi da chimile de ka sinjam ko teng nei benta kan ni council sagwile ka message ka kwa pha chaga rilum jantia waro ko wi wa pi hun pi mo wa ka council timbit ko ikini kikur ki wa I tente mjuk snyaw ki man ki lagi kur ki wa tente lebo ila reklam chpang ka clan bill ke klan bil ko batai je pangi kur ko issue certificate gi he kur ne benta wo tip mit ya ki la ne issue ya kata ga ST yang ki hane chemi uta ka council da perchang gole bakala hajing ta organi kur tin liang yang I rebo ya kata ga dorkas uta wo penkur la ne pendam Chisendon ya tip mit ya kini gi kur hakani gelis ko a